Reka twongere tubahe ikaze. Iyi ni Cyuma TV show, ikiganiro ni Sports Center. Wa muhungu wanyu Arsene finally ugarutse, nongera mbasuza mbahe ikaze, yaba ari mu Rwanda bari hanze y'igihugu. Mwese mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye cyane, komanteza turazibona, buri kimwe cyanyu cyose turagishimira, twongera tubahe ikaze tubashimira. Nongeye nagarutse muri cya kiganiro cyanyu mukunda Sports Center, mbahe ikaze ndi kumwe n'abahungu banjye hano mbona bameze neza. RS Sam no umuhungu wacu hano Pinkman, kambaye ikaze, mwongera musuza n'abadutega amatwi, yaba ari mu Rwanda n'abari hanze, mubasuhuze cyane rwose, naho n'abatarama badukurikiye, naho n'abapapa cyane, buriya komanteze zabo turazibona, turanazireba cyane. Nibakomere cyane ubwo ari bo. Bakomeze kumererwa neza, bakomeze badukurikirana, natwe tuba tubakurikirana. Turabashimira rwose, komanteze tuba tuzibona, nimukomeze mu turebe cyane, mu sharing, mu kore subscribe, ni byiza cyane. Uyu munsi rero dufite ingingo giye zitandukanye, dufitemo amashampiyona, dufitemo byagiye biba hanze y'ikibuga, dufitemo batoza bagiye rwose bereka umuryango n'abandi bakaza. Uyu munsi ariko turahera mu Rwanda, turahera ku ikipe ya Rayon Sport na APR FC. Rayon Sport na APR habaye derby rwose, hano match yaratitije umujyi, hano rwose nabonye ndetse ko ikipe yagize gutya ikora ibara indi irigaragaza. Ubwo ndavuga APR FC yatsindaga Rayon Sport ibitego 2-1, byose byawenje mu gice cya mbere. Aha tukomeza n'andi makuru agiye aba mu kimwe hagati n'ama Champions League yagiye aba. Ubwo ku munsi wa kabiri rwose abantu bategereje match ikomeye cyane, ikipe ya Chelsea ihura na Juventus, niyo match yarimo ikomeye cyane, birangiye ari 4-0, bine bya Chelsea. Na za Barcelona zagiye zikanganya 1-0 na Benfica, aho ikipe ya Manchester United yatsindaga icyo bita Villarreal isanze mu rugo Espagne ku bitego bya Cristiano Ronaldo Aveiro n'umuhungu wita Jordan Sancho. Andi makipe yasaga nk'akina ni za Lille zinganya na Strasbourg, na Young Boys zinganya na Atalanta, n'ikipe ya Bayern Munich yakinaga na Dynamo Kiev itsinda ibitego 2-1. Ku munsi wa gatatu twihuse, yo bita Club Brugge yatsindoga n'ibitego 5-0 na Leipzig. Man City ihura na Paris Saint-Germain rwose, hano umukino wari ukomeye watitije abantu. Yo bita Paris Saint-Germain yarangije ifite amanota 3 neza ku bitego 2-1, ibitego bya PSG byatsinzwe bita Kylian Mbappe. Man City ibitego byayo byatsinzwe bita Raheem Sterling, bita Gabriel Jesus. Nukubwo ku yindi mikino yabaye bita Atletico Madrid bayisanga mu rugo itsindwa na AC mu igitego 1-0. Liverpool itsinda 2 Porto 0. Besiktas bayisanga mu rugo Ajax itsinda 2-1. Sporting itsinda Dortmund 3-1. Inter itsinda agakipe Shakhtar Donetsk ibitego 2-0. Sheriff yakira Real mu rugo muri Real Madrid itsinda ibitego 3-0. Niyo mikino yabaye muri Champions League. Rero twigarukira hano mu mashampiyona akomeye, tuyavugaho tuyanyuramo twihuta. Nko kuri uyu munsi wa gatanu hari match ziraza kuba muri France Ligue 1, ni Lens yaraza kwakira Angers. Mu Budage ni Stuttgart yakira Mayanze. Serie A ni Cagliari yakira agakipe kazamutse mu cyiciro cya kabiri Salernitana. Noneho muri La Liga ni Atletico Club yakira Granada ku isaha 4. Ndumva kuri uyu munsi wa gatanu ari izo match zihari. Twareba ku match zihari ku wa gatandatu, mbona rwose zatangira na kare cyane. Sam waturebera amashampiyona y'Iburayi ukagera tunyuranyuramo kugira ngo tujye kuri Premier League umunsi wa gatandatu. Twihuse tudatinze mu nzira, reka tubanze tubanyurire muri Bundesliga uko imikino izagenda ikinwa ku munsi w'ejo ku isaha ya 10:30. Ikipe bita Bochum izakira Freiburg ku isaha ya 10. Imikino yose izaba ku isaha ya 10:30 usibye Bayern izakira Bayernfield ku isaha ya 9:30. Wolfsburg izaba yakira Dortmund, Cologne yakira Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin yakira Augsburg, Great Faze yakira Hoffenheim. Ku munsi wo ku cyumweru naho hari indi mikino izakinwa mu Budage. Inter Frankfurt yakira Bayern Union, Leipzig yakira Leverkusen.
iyo mikino niba ihari mu gihugu cy'Ubudage. Pinkman mu yandi mashampiyona bimeze bite? Tunyarukiye nko muri France hano ndabona Lille izakira Nantes ku isaha 12. Nice ikakira Metz ku isaha y'isaa 4. Tunyarukiye muri Espagne buriya ku munsi w'ejo hari ahe makipe? Ejo Barca igiye kizahura na Villarreal. Uyu ni match ikomeye cyane abantu bagomba kwitega. Saa 4 rwose. Match ya kabiri y'umutoza Xavi mu gihe turebe ko ava mu nzara umutoza bita Unai. Tera umupira mwinshi cyane. Niyo match hari ikomeye cyane ku isaha 4 abantu bazajya kureba match ya Villarreal na Barcelona. Dukomeza wenda mu Butaliyani ndabona match ikomeye cyane ku isaha 1 Juventus yakira Atalanta. Ni match ikomeye kabisa. Match ikomeye cyane. Juventus iheruka gutsindwa ejo na Chelsea ibitego 5 byose. Yarayiteye kweri. Juventus ishobora kuzaba yagarutse mu bihe byayo byiza ko njye mbona Juventus iri mu rugo ikunda kwitwara neza cyane. Ntacyo mbasezeranye. Atalanta nayo iri kuri form batera. Ntacyo mbasezeranyije ariko kandi update nabaha. Igikombe bita Copa Libertadores cyo muri Amerika. Flamengo. Icyo bita Flamengo rwose abakina agakipe bita Palmeiras. Ku isaha 4 ahaye Burayi aba match zikomeye ziryoshye. Match zikomeye cyane hano mu ruri kwaka. Uri muraka. Iriya ni match nziza abantu bagomba kuzareba. Match zihari banyurerwamo no ku cyumweru se buri. Twakihuse cyane tukigira muri shampiyona y'Ubwongereza ariko bitegerejwe n'abantu benshi. Nabyo ntacyo gusa nko mu Bufaransa PSG izahura na Saint-Etienne. Real Madrid ihure na Sevilla, Atletico ihure na Cadiz. Urumva arizo match zaba zikomakomeyemo. Gusa na Napoli mu Butaliyani izahura na Lazio. Nayo ni match ikomeye. Aho ni ku munsi wo ku cyumweru. Ku cyumweru Roma izaba ikina na Torino. Ibindi ndumva twanyurukira mu Bwongereza. Mu ruganda rw'amafaranga Premier League. Iwabo w'umupira. Aho umupira rwose. Bihagaze bite se ejo ku munsi w'ejo? Umunsi w'ejo saa 8 n'igice rwose Arsenal yakira Newcastle. Newcastle ufite umutoza mushya Eddie Howe. Ku isaha 11 hari match zigera muri 3. Crystal Palace yakira Aston Villa. Steven Gerrard asura umutoza bita Patrick Vieira. Ni nawe intege umuryango bagiye bazabagiye guhura. Niyo match nyuma yo kubahuye ari abakinnyi bongeye guhura n'abatoza. Bongeye guhura n'abatoza. Nanone kuri yo saha Liverpool yakira Southampton. Ubu ni uruca abana Liverpool zanyuraho rwose yigendera. Gukandagira ku gakana. Norwich yakira Wolves. Aho ni ku isaha 10 turi. Ku isaha match Brighton yakira Leeds. Noneho ku munsi wo ku cyumweru bizatangira match saa 10. Brentford yakira Everton. Burnley yakira Tottenham. Leicester City yakira Watford. Aho ni ku isaha 10 na Man City yakira West Ham. Match y'umunsi rero ni ku cyumweru. Ku cyumweru hari na match zikomeye cyane. Ndabona aho batatu baronegirije umunsi. Kuko urebye nka match ya Man City na West Ham ni match zabitoroshye. Ndetse akaza na match y'umunsi ya Chelsea na Man United. Ku isaha 10 rwose. Ubwo twatangira tugera ku munsi wo kwa gatandatu. Twihutamo tureba rowe twanaliza nko kuri match itangiye kuri match zaba saa 8 n'igice Arsenal na Newcastle. Bigman ahangaha urayibona ute iyi match? Ahangaha ikintu kigaragara cyo Arsenal ifite amahirwe. Gusa Newcastle nk'ikipe ifite kuri match ya Arsenal na Newcastle iteganyijwe ku isaha 8 n'igice. Ku ikipe ya Newcastle ifite umutoza mushyashya hano rwose. Iyi match navuga ko Arsenal itigeze akana igomba gutsinda iyi match. Arsenal nanjye niko mbibona. Arsenal ishobora kuzacyura iyi match. Umutoza Arteta uri mu bihe byiza nubwo aherutse gutsindwa. Tsindwa ibitego ko yatsinzwe n'umugabo mu byibuke. Yatsinzwe n'umugabo ariko yamutsinze nabi ntago ari byo twari twiteguye twese kubona. Twari twiteguye ko ashobora gutsindwa ariko bitari. Arsenal imeze neza ku mwanya wa 5 mu gihe Newcastle ariyo ya nyuma. Ariko nanone Newcastle ishobora guprofita iriya ntsinzwe ya Arsenal. Ko biriya bigaragaza abakinnyi bituma abakinnyi bitakariza icyizere bayifatirana muri ibyo bihe byo gutakaza.
ikayinywa nayo ikaba yayinywa dore ko ifite n'umutoza mushya ushobora Arsenal ifite abakinnyi bose bahari nta mvune yiganjemo cyane ubundi kera twari tuzi ko Arsenal yabaga ifite mfirimori yuzuyemo abakinnyi ariko Arsenal rwose uretse Zaka na Kolasinac ari bafite imvune gusa kandi nabo ntago ari igikuba kiba cyacitse Arsenal ishobora kugaruka ejo usibye Liverpool yayikomye mu mavi hariya byaragaragara yarucaba Anfield hariya ntago nta jambo gupfa kuhava gutyo none tukaba dukomeza ku match ya saa 11 duhereye kuri Crystal Palace na Aston Villa ni ku batoza ni derby hagati y'abatoza babiri bahuye ari abakinnyi konje bahuye ari abatoza kuri Crystal Palace ihura na Aston Villa Steven Gerrard ahura no wita Patrick Vieira Steven Gerrard nayo match ya mbere ngira ngo niba nibeshye ni ya kabiri match ya mbere yatsinze Brighton ibitego 2-0 ubu rero akaba yongeye kuri match ya kabiri ahora na Crystal Palace umutoza Patrick Vieira umeze neza umeze neza yaje yongera rwose ashyira na Burnley ibitego 3-3 yaje yongera ashyira umusore Christian Benteke mu bihe byiza ndetse n'umwana bitagaragaho nizanye bivuye muri Chelsea oya Benteke ameze neza yasinze ibitego 2 Benteke rwose ubona ko yongeye akabona umwanya mu gihe ubundi rero ubuze ubwo rero reka turebe iyi match kuri Patrick Vieira na Steven Gerrard icyo bazakora umwe azigaragaza nyine ubwo ku yindi match ni Liverpool na Southampton aho nubwo hotora barayibonamo byinshi rwose Liverpool Anfield twagiye tubona kenshi abari yindi Liverpool yahuye na Southampton ntabwo bijya munsi y'ibitego 3 ariko bigeze Anfield hazamo ikindi kintu banza bakina nk'abakinnyi 10 ahangaho ni urucabana ahubwo iyi Wolves yo na Norwich bimeze bite Norwich nayo irimo iragaruka cyane ngewe ndo predicting Norwich gutsinda Wolves tuzagaruka hano mu kiganiro cy'ubutaha mutubisubiraho mumbwira ntabwo mwana ibuye Norwich imeze neza simaze gutsinda game ebyiri zikurikiranye iyi ndakeka ari game yayo ya gatatu izatsinda bye namaze kuyibara Norwich irarusha amanota 2 iyo bita Newcastle Norwich ni umukandida ataka wayo kuko yagarutse umukandida mwiza umukandida wo kumanuka rwose yagarutse azabanamo igitego abangaba rwose kuri match ya Brighton na Leeds yo murivuga iki hano ni match itakomeye cyane ariko izabe naryoshye mu kuntu Brighton nayo ni equilibre navuga ko tangiye gusubira inyuma ahubwo rero yatangiye neza cyane yatangiye neza Brighton yatangiye amugani hatana umwanya wa mbere ndayibuka itari yatsindwa ndabyibuka yatangiye neza ariko ejo bundi rwose yaradasavye abantu bagenda bayigotomera imaze mu mikino iheruka mu mikino 5 iheruka gukina itsinzwe 3 inganya 2 urumva imirasubira inyuma ariko Leeds nesi ya kera Leeds sinzi ikintu yabaye Leeds ejo bundi kizamuka banaga uburyo ititiza amakipe ndibuka rwose yakubita Liverpool yibabaza hajya byari ibitego 7 kuri bingahe ira match sinibuka neza icyo nibuka nuko yari match muzifungura champion ako Leeds ndabona umuro yazanye rwose waragabanutse ariko izagaruka reka twigire ku cyumweru rero afite umwataka watangiranye imvune Bamford ibyo bibazo iri guhura nabyo iri kubura ibitego ni match twa predictingamo ko ikipe ishaka kunganya ni double chance ya Brighton ngenda wana Brighton nabwo izanatsinda Brighton ni ikipe ikomeye Leeds tugendeye n'uburyo forme ifite muri urebye nabi rwose yaguhitana reka twigire ku cyumweru mu cyumweru saa 10 no match izatangira Brentford yakira Everton nabonye yo sinzi ibintu birimo ba Cavani winisinze because ukuntu byagenze batungiye n'ifoto nk'agakipe karimo gacalenginga muri Big 6 ariko byaraye ikibazo bagize ni imvune urebye neza urasanga abo bose basanzwe ari abakinnyi bakomeye bari mu mvune kuri ubu bagomeye Cavani nawe ari mu mvune Harani ba Davis ba Mina urumva na Richarlison afite amakarita y'umutuku Richarlison nawe ari suspended Harugate ari suspended urumva abakinnyi bose basanzwe babanzamo bari hanze aho rero ntabwo gutsindwa ariko muri ni habamo n'ikibazo cy'umutoza ko batameranye neza nawe kuko Benitez ageze hariya asa nkaho batamwishimiye aya gusa
ahangaha wenda reka babanze abakinnyi uko bimeze, reka babanze bakire turebe aho bigana, wenda twavuga icy'umutoza, ariko igihe bataraba bazima rwose bakiri mu mvune ahangaha ntabwo umutoza. Indi match ikurikiraho ni ya Burnley yakira Tottenham ku kibuga Turf Moor ku mutoza mushya Antonio Conte. ejo nabonye amanota kuri zimugoye rwose, ibitego biri kuri kimwe akora comeback rwose. Ariko Antonio Conte ubona ko hari ikintu kinini yazanye muri Tottenham, kuko ubona ko ikipe yongeye kagira spirit yo gushaka intsinzi. Iyo match nayo nice rwose n'umutarama wanjye hariya za Remera, turimo tusoma agafanta tunarebamo rwose, ariko Tottenham ni ikipe ibone ko ishaka intsinzi koko. Antonio Conte ishaka intsinzi, ariko tutibageje yuko baraye bayikomye mu nkokora bakayitsinda ibitego bibiri kuri kimwe. Ni wamura burya ahubwo Antonio Conte ibinyamakuru byaje kugenda bivuga ku bakinnyi Tottenham ifite, bigenda bigaruka ku bakinnyi bashobora kuzahaguma, bashobora kuzagenda. Nka Lloris bamushyize mu bashobora kuzahaguma, Dohate bamushyira mu bashobora kuzagenda, Reguilon bamushyira mu bashobora kuzahaguma, Romero bamushyira mu bashobora kuzahaguma, ba Sanchez babashyira mu bashobora kuzagenda, Emerson bamushyira mu bazahaguma, n'abandi benshi. Ba Davis baba bose bagomba kuzahava, batanganga bagomba kuzahava, Hojberg ahaguma, Harry Winks ahava, Deli ari ntabwo bamushaka hariya, Dombele nawe ntabwo bamushaka, n'abakinnyi cyose muri match ariko iyo saha ni Leicester yakira Watford iri mu munyenga yuko yatsinze Manchester United. Leicester nayo iri mu tubazo heruka gukubitwa na Chelsea 3 rwose. Leicester yahantu nayo Randesovi yahari yagombaga kubirya, nari nzi ko ihagarara ariko byaranze. Ariko Leicester ifite amahirwe yo gutsinda uruca abana hariya. Leicester ifite amahirwe. Ku yindi match ni Man City na West Ham. West Ham ejo bundi igire gutya itsindwe muri weekend ishize igitego kimwe na Wolves. Nzi ngo West Ham ni ya kipe itangiye gukanga abantu, ariko bahitse igitego kimwe kitishyura uruzi. Man City ejo bundi yari itsinda ikipe ya PSG muri Champions League. Man City ifite umupira, izaba yagarutse Etihad. Yani City umupira ikino buryoheye amaso rwose, kandi ikabona n'intsinzi kuyiva mu nzara n'ugushima Uwiteka. Nabonye umupira yakubise Man U, nabonye uwo yatsinze uwo yakubise Everton, none ejo bundi niboneye aho ikubita PSG umupira, PSG ikibura ikadefanda yose. Aya Man City biri ku on fire. None ihuye n'indi kipe nayo ishoboye West Ham. West Ham ifite defense iradefanda yugarira. Uwita David Moyes rwose hariya abari tayari mu David Moyes n'abagabo be ko bameze neza, nubwo bushize Wolverhampton na kipe mu Bwongereza yoroha. Wolverhampton bayisanze wayo nayo icyo yabakoreye. Saa 12 n'igice match ya weekend rwose. Ubururu n'imituku amashitana bihoze imitwe rwose. Ikipe ya Manchester United izaba yagiye ku kiraro cya Stamford Bridge kwa Chelsea. Ubwo tunamenyesha ko Manchester United iri mu biganiro n'umutoza. Nabona hari abatoza Ranganike. Ranganike umutoza mushya, umutoza w'Umudage. Mbona abantu bose bavuga neza. Mbona obita Tuchel arimo avuga ati uriya nabaye umukinyi wiwa ntoza. Nabagiye ni Klopp uriya, nabagiye ni Klopp. Barahuye. Bose yarabatoje none aje basanga mushoboye. Ariko kuri no weekend nagazaba. Hariya rwose. Kuri no weekend nagazaba. Nagazaba yagawe Manchester United zabitwe na Kariki no zayituza. Kariki ni igihangange. Ku ruhande rwa Chelsea naho ku ruhande rwa Chelsea naho dufite amakuru menshi twagenda tubabwiraho, no ko hari abakinnyi ejo ku munsi w'ejo bazaba badahari bafite imvune. Harimo Chilwell bivugwa yuko ashobora kumara amezi 6 hanze kugira ngo banze barebe uburemere bw'imvune ye. Niba itarakira ashobora kuzafata icyemezo cyo kuba bamubaga. Tubibutsa ko na Kai Havertz adahari, Kovacic nawe nawe hari, Ngolo Kante nawe yaje kubonikira muri game ya Juventus muri half time.
ikibazo kimeze nk'icya Chilwell nawe yagize injyaro yo mu ivi gutyo na Man ifite ibibazo byinshi n'ubwo mbona ariko n'ubundi defense yayo uwo bita Maguire atazaba hari ariko none Maguire hari ane ipaswari nta kigenda Maguire nabonye bita Van Vat amufata ku gahanga avuga ati uriya miliyoni 40 ingahe mu Buholandi atari abamateri bakina nk'ibyo bakina mu makipe yatare nyota rwose yabaviye ntabwo wabura mu ariko Maguire ngenda mushinja mu bantu bishikanisha ore nawe arimo Maguire binakinaga arabireba bose ni kapiteni Maguire nanjye nagize aho ngaho mpita mbona kadakwiye kuba yambaye igitambaro cy'ubukapiteni kuko yayoboraga Manchester United mu mikino yose ubona na passion afite ari gukora amakosa amureba gukabana yuko rwose adafite qualities z'abayobozi kare Maguire nabonye ibintu abarimo hariya ya defense yabaye ibirere ubu su defense zabirimo Lindelof Fernandes bazazana umutima defense buriya bazazana ba winga back baba barukusho kine defense umutima wa defense ubundi basanzwe bakinirwa naho Chelsea ko yabimariramo ariko nizeye kuri amusore bita Cristiano Ronaldo tuzaburamo igitego mu hariya ntabwo urajya burara Cristiano Ronaldo ajya burara yego ko no muri bano mabeting defense ya Chelsea still enda kuba bahuye n'umuntu nka Cristiano ntago bikuyeho yuko ari we muntu ukomeye cyane kurusha abandi bose baba barahuye nawe twagiye tubona amakipe menshi ananirwa kubona igitego muri Chelsea Cristiano niwe urenza abandi ku buryo bazakibona Cristiano ko numva nawe ashobora kuzava hariya imyizi munsi igitego kikabura neza mu matches nahero kwahoze ebyiri banganyaga 0-0 reka turebe Cristiano azaza akagahiga akagakuraho ikodi baciye kuganya Cristiano muvuga aheruka gutsinda ryari muri Premier League Cristiano ariko se aratsinda ariko nubwo bayitsinda bakanabya aheruka ryari nose defense ya Chelsea ngenda abona Cristiano nta kintu azakora hari ntabwo byoroshye Rudiga iriya kuyimeneramo nakazi gakomeye cyane Rudiga no bita Thiago Silva ntago azabacamo ntabwo yabacamo nta bushobozi afite ntabwo nyamara ndakubyiringiye Cristiano niba nibuka neza baheruka gutsinda nko muri match ya Tottenham ariko Manchester City nta kintu yabashije kuyikoraho za Watford daraje zirabaniga neza umusore ananirwa no kwinyegambura noneho Chelsea twagiye tubona defense yayo ikomeye kuri tinjizwe igitego Cristiano nawe igitego cyo kuri Watford cyatsinzwe na Van de Beek asimbuye ariko ni kuri pass ya Cristiano n'ubundi umupira wazamuye n'uta Jordan Sancho numva ko n'ubundi bitego babigizemo uruhare hariya match yarayiteye kweri kature ku munsi weje ko ari icyo azakora ariko njyewe ndabona Chelsea umunsi wo ku cyumweru izatsinda umupira biyoroheye reka turebe Chelsea direka zakomeza kugumanya umwanya wa mbere mu gihe Manchester United ikiri ku mwanya wa 8 ubwo rero iyo mikino nizaba ihari muri weekend ku yandi makuru ubwo naho utaha cyane ko ikiganiro ari akagaruka rwose ikiganiro aragaruka mukomeze muhereza ibitekerezo byanyu mukomeze turabona tukanabashimira rwose uriyo mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe ni by'agaciro gakomeye cyane ni mwebwe tuba tubereye hano tubagezaho amakuru ya siporo rwose inkunga yanyu irakomeye amasubscribers hariya mukasharinga tunabashimira abari mu Rwanda bari hanze mwese twongere tubabwira ati assalamu alaikum musigare neza Imana ibarinde weekend zabere nziza zajye imigisha amakipe yanyu rwose ubwo reka turebe ko azabikora twongere tuzahurire ubutaha ciao yaraba abahungu wanyu Pinkman na Rice n'umuhungu wanyu Arsene finally mugenda kuri Instagram yanyu batekeye amakuru meza cyane hariya mujye muri updates kuri final Arsene 20 ubwo naho ubutaha ciao kiganiro nahagaruka